Hello, dragi moji, danas nema kiše, pa hajde reko da vam ukratko snimim moju oazu mira, da bacimo kratki pogled na kokice, da vidimo šta rade. Sam objekat ko objekat, prednju stranu sam pokrio ceradama, to jest zaštitio sam, stavio sam ceradu preko ove mreže, zaštitio sam koke od promaje, jer naravno koke ne podnose promaju, podnose hladnoću, ali promaju nikako, pa mogu da navuku koriozu, mikoplazmu i sl. Vrata sam ostavio da im bude kao ventilacija, jer naravno sav amonijak iz kokšinca mora da izađe vani. Da vidimo šta nam lehor kokice rade. Kokice uživaju u hrani koja je u hranilicama koje smo mi pravili. Video o tome imate na našem YouTube kanalu. Malo prije u ovoj tamnijoj zoni, to jest u ovom desnom ćošku, sam pronašao nekoliko jaja od mojih lehorkica. Jednostavno vole izgleda više ovaj ćošak, više ovaj dio, jer ovaj dio je dosta tamniji od ovog ovamo gdje smo stavili ovaj lim gdje će one da nose jaja. Pa ćemo samog gnijezda, to jest kad budemo pravili gnijezda za ovaj ovdje objekat, ćemo da prebacimo u ovu tamniju zonu, a ove letve, to jest ove prijeke gdje one spavaju, ćemo da prebacimo u ovamo svjetliju zonu. Za nekih pola sata od prilike amrok kokice idu vani na ispašu, to jeste na zelenilo, da se malo nafataju, što bi se reklo, vitamina i zelenila, da održe svoje zdravlje, a sutra ujutru same lehorkice idu vani da uživaju malo, a amrok ćemo da zatvorimo i to je naš neki rotacioni sistem. Za nekih 10 dana kad se naše ljepotice, lehorkice, malo iščiste od starih amrok pijetlova, jer su bile pomiješane sa amrok pijetlovima, moći ćete na našoj farmi da kupite prvoklasna jaja za nasad od lehorna, od amroka za sad i ne, jer punimo naše inkubatore, ali naravno možete da nam se javite pa ćemo da se dogovorimo kad možemo započeti sa prikupljanjem jaja od amroka, od lehorna, kao što je rekao, ćemo da započnemo za nekih 10 dana, pa nam se javite. Još što se tiče objekta imamo da ga malo prekrećimo, ove drvene površine ja jednostavno ne stižem, jer imam jako većih obaveza, jako prećih obaveza, ali svakako ćemo i to da završimo za par dana. Dragi moji, ostanite mi zdravo, ostanite nam veselo, pa se vidimo naravno u idućem klipu.